Ur zel war lizer ke laouis plan. Ge Caroline Trouillet. Salutor mesud vad an man enora vid Radio Boa ur blijadur edañhat kawid kazetenerez splan Caroline Trouillet penaos mon trao genor. Maden trao enora navi. A façon. Ma beus komprenet mat passable adra ou an eus de la kadargoz a asdiarne chiriu dame de gomans neuze. Adam de zidjorang ur licher kelaoueng mon an ur ober an aoudedjer gade rener ur brasserer neus groit passable a drouz kerfav, lesant vet kerfaf ar an dro gade un dud enep webode david klem enep digorididjer ur l'air. Ya, Nora, met brazereznek et tout. Fotorade an sevel ur galaouen drimiziek ve en tolman gelet len. A penaos ve displeget i bal. Difen on terouero a kas an amgan ouz an ambroidi a da aloubi a nehi. Neke meur rio enora, hon i len. A fotorade hon sevel ur media e brez gant un an deus penaou brudet chaden tele bolore. Piwe Eric Teignier neuze. Hiton deus ur famille a du gant ar Front National emañ. A karnez ouz ar Le Pen ivez. Klasket neus mont a politiko a rog dibad ar c'hazetenni evit ledan I venaz yaou souverenour ak deus tu un indantelez. Et Libération, we begroid ur poltre da neuron et deux viltri ar nudjanoe. Ya felloutora de an kaout un tu diaou kilstourmeur di bleg gant an islam hag a enem d'ar stad. En den en I dregon vle a zo deuit da vout brudet neveso gant taolio ker e gelaouen. Un ban anvioù a chomlerioù a alvokadet arbenik war tuir un estrerien a tchen labourerien deus ar strolat la France Insoumise a zo begweit. Betek aozo meur a happening e liarzo ar vod a den vroadel. Lennet peus ur postel be kaset de re goumanantet de licher kelaoueng de huez eg a viz en arven a viz kerzu de vil pamparnu John Larret om chiror. Ya henan e skriva a c'hazet den ar brezer a marafen anez e brez assemblez ur pik goulenata zo de gomans me asure ora da hode neket daou bout brezat evit sout en ar actresman Carout France a zo daou. E brez mam ar c'halland de gentan hen gouderit skriva a c'hazetener chomeno on bet a baoue ma ouen bionik. Lod ar an or deus gwezet tchemense e pa d'un naon paset, pa zeuas enep fach kourien da taga ar non heno a zomblez gant ma mestrez e pa de fest ur barez. Kom sera Eric Teignier deus feidou be c'hoarvezet da rentan a tregon a viz gwere da vil pem war hugen e pa de fest ar jeudi en fait e ploa. Dar poar war hugen a viz duengolo e voe kondanet ur gwaz a poar ble war hugen d'un tol kastik a poar qu'un euro evit fulster ar stroll evit bout taget a neon. Aion de da geng un tuklei pelan de heul. Lara yue kende alors an len icher yaou, komprenet meus un dra bennak den dese. Kavoutora da re a du gant un tuklez pelan e maite djer e ranvro ger serroaz a poane e paouz fe. A skriven den. Ouetja be kondanet Eric Teignier vid kunugenaou forant gwendelour dija? Gio da pemzek a viz erida vil pem war hugen, evit ar pez due lavaret Marguerite Stern ur femen gouz, galaouen renet gantan. En galv due gwaet goudese. Resisat ara evit a re goumanantet de lizer kelaoui penaos e fel dean difen tchen kier ur ranvro gant ur actrez a zafe a zamblez gant en ai frontière. Muior rezo de len ar lerien ur media englask splan Putch.org. Merci Brasdor Caroline. Adam de glevet meur a vera ber el velarot vid klevet doere prim roal hag ur perzo c'hoarveed ervro irbet agro-industriel hag ibet un tude pelan hag ur frankis de gelaouang a de gomans a chiwe ur proceserer dek vle trodro de actrice hotel yeu cheur I krer tornaout san marlou.
Dar seitek a vez ebrel dovil c'hoar ugen in douesinet ur mer evit duerz a doa a routa chen gampi koz un niel. En amregerez rolik, peren les termes marins, deus laket 6 millions da breno an doa rao. Da hotel ur grezentalasso a randio touristel vo savet enno. Anezedi a kevredigeicho hag difen an andro deus klasket mont a inem ur arktrez. Me emiz gouere da vil pem war ugen, oe benachet an ensgal vau gant ur Huzelstad. An eus tra bet chin a bet herzel d'ur labourieux de gomans. Hag, yant de l'arret ur djeriou, o kreskang iman ur famille CFTC, ibrer de l'arret der CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Caroline. Ya, neve di gouerezet e i frezidant Arnaud Le Gouillou. E miz ebrel da vil poar war ugen oe bet net dehan e respet diliorat gant ur syndikat CFTT en embregerez eureden pedur oe deuit de vout splan oe Arnaud Le Guillou tost deus un studio pellan hag deus ur strolat politikel ar Rassemblement National. Gant Yves Blunven e be larot tchemense en eber gevridiger el daourant poarzek. E kerz ur c'houlazat gouleneu d'ur gouarnament d'en trizeg a vizmet 2000 arnu djanoe. Daou devez ur rog web skrivet rik ar memesigerio gant les omnivores, ur lobby kik an avezet mat gant ar senator LR bet deus ur morbihan. E mis kerzu dovil poar war ugen doe paironiet ur rendiviz a ouzet ganto e palez a Luxembourg ar senet. En ur gemenad en respon ve gouet gwap outo gant ar gevredigez henep spesadour L214, el daourant poarzek, e lakat war huel ur vank a dreuzvelus teut a berz les omnivores. A dormerer ugen a vizme, oe bekont danet Jean-Baptiste Rivoire, ge lezvarn galv Versailles en zoion kazetener a ken groer ur media off investigation. Rediet oe beuion de beang kan daouadaou ugen 1000 pem kan euro de implier but Canal+. Ya, roet doe i desteni war doare ou Vincent Bolloré pen bras ar chaden dele en un tel film gant Reporters sans frontières. Hervé ar varnerien deus roit en testenise, rever amzer evit bout rezonap, goude bout bet sinet en deferaden kuzut egez. Ne husse evit kempoes a tueriou hag an leo etre gopridi a impligerien hag evit ur frankis da gelewi iwe. Setu perz velave a laret gant stroladou kazetenerien a skipaiz plan en iswes. I prederia ama Jean-Baptiste Rivoire a rog divezet monk dirak a lez, Terry Peket. Tu douere mesut vat zo bet dastumet ge skipaiat kazetenerezet a kazetenerion a volonté vat hag elabourat start. Mille merci bras de he. Mille merci bras zo ir bochat mem eustra. Merci Brassard. A trugere d'ori avec Caroline. Stroladeu moezet hanvet gouiaderezet sonjeu gaver i brer broman roedadeu kengret vidroeng galout d'ur meriet in sanset bout Caroline Trouillet. Ya, me lodanei guza un touel a hanstum ur pyramiden a c'halalakat zo en aragol. Komzet un membre gom meur a voa oaz bet tutet e bro l'anion a penvenan. A petra de skontet d'or? Da skouer oe bekiniget da variant mon e barz ur strolat duiaderezet Saint-Jo gant ur mignon dei. Bon, e doek kompronet ur relenau, me e doe roit ben ar fin 1200 euro a red dedei emprestar samat a rand digant tudkar dei. Ur bromesa oe begroit de variant a bet chikour geuti de vout ken brokus. Ya duir e lare de bet dei e vefe a tapet ya rand ganti hag e helfe kaout betek deg vuech ar pez doe reit zoken. En touel ar gant ge modeu d'ober ur sekten neuzen e ur guiaderer? Ya, duere a renable de vel ur sekten, duere gant ar mi vuludez, a zo ar mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Naket en dro en ur helc'h e mod ebet. Estum ur biramiden ponzi han dro a duaderezet Saint-Jo contrôle. Moneiz a re neve nom gave servijat da bea anain a zo e pen a roedad. Med i mare demandet ge meur a bazen pe meur a biskat en kadurer vit tremen a blasen an iaro
Moneiz de nani hag reseu profeug moezedaral. Ya, yez duaderez a ragant gareaouet luskat esoterek ar sacre groegel. Ar vaouez tan, les envet fulen et en ain a da e barz a duaderez gant ur prof vel marion. Ar vaouez dour, reseva praoufou maouezet el. Evit mont deus statut degile e ranker tremen dre bazenaou an navel hag an douar. I tuta pe i lakat tuta izili neue. A piwer moezet tutet gant ur gwe de rezet sonjeu. A kalz ne ezo ma wezet o hunan gant du gale yu chanch micher alies, aneke micherioù ma ve gwall uel ar gopr. Ar ma wezet tutet hella kol aran, me efe dousoki ala hella bouti ue. Deus kwer eskot bublik per vena, lot deus an dud ning ket ed e barz o deus klevet trouz gant an tuterezet, erver va wez bet tutet. Denis prudom, meire eus koz per vena, doa ket klevet koz deus an aferse a rok na zeuf esplan e dar pret goti e mis c'hwer ver. Kelaouet deus archeri lang dre ger a ba we. Muor zo de len ar ur lerrienz plan.org. A neuzeun avid achiv gant recap splan ur miz paset nizoni e miz even hag ya mi kons a miz me evel just. A neuz petra zo de zonet e duri an egeus plan meur a emgav vo megav gant ur mizman e miz even Caroline Trouillet. Dar pensek a viz even e lannuon vo skrignet ar film Les Soulèvements a tabut da houde er cinema Les Baladins da hizor Unternoz. Gant Pierre-Yves Bulto, kazet an erez esplan. Un emgavaral ge Guillaume Meurice vo ave. Ya moi moyen vo chilaou den abaden la dernière, skrignet war Radio Nova gant Nicolas Legendre a Julie Lalouette Geoffroy. Izili de splan dar c'hwezek a viz even e landerne. Goutez e roazan da naountek a viz even a lansamont lever street press extrême danger. Laborateur a splan skoaz gant ar mediarman da 6 noz BAM, bâtiment à modeler. A feuson. Hag ur ble paset veze lidet deia blez plan e run ur pince e kastelin ur bleman e zichtro ur lid l'ermitigement ata. Alors zon adeg en klas, silence dans les champs, vo kuniget eno d'un eiz war hujen a viz even e kastelin. Ur geriad en kevredi gezel a vo, l'air ma vos plan i te hel ur stand a dalek. Pider goud e meren, zon adeg da pemeur. Bardé, merci Brasdor Caroline Trugere de vous bug mihan splan ikas un trao vid splan eskinye de we ar radio boa me faute de rar un dud chilaou pe monet de glar un trao be moyen zo monet ar splan.org anon ve bandet rar un trao ve labour de aziarne ve konzet aziarne a modaral marsen e ur prantad mat vid had larod d'un dud ur chilaou erezed ad ur chilaouerion urwerwar e adrugere de he kaset un trao de ben bouzo meur a choprat a gopradez zo ilaborat videus plan ad regare de tout un donezon neub un argant vereit gant un dud quoi. Neus un moyen zo kenderel. Une tror vo groed ipa de non gant recaps plan hag chetu distro e vimp neus un emiz a ben miz gwengolo quoi. Ya, bon bah ben mis gwengolo neus un. Eh ben mardi. Merci Brasdor. Tcheno Caroline, merci Bras. Hello.